soifua mo tato wola. Mau ai nei afiafi matangofia o le tua. Nei voi afiafi. O se safa toa le lau kersiano la lang. O le sale. O le pama. O le malanga whaatupo Yesu Jerusalem. O lo iai foi ka lena lau kersiano. Taimi nei. Wa ngā iatu i puapo ngā o tato o rio Yesu Kirisu. Whataua i ka lena lau kersiano. Nei vai tau. Haleluia, whatele sau pati a te ia nei afiafi. Nei afiafi a la materia tato Sauniga. Ai mo lava no whatalofa. Whawheloa atu tuafa man malo Yesu Kirisu. Whatalofa mo whawheloa atu ta maa o le whali. Sunga le whawhengainga. Ia leuri e riko. E mase whalwhatua ia Eloi e riko. Mamalu, whaifi au lango mo lato whatua. To ina mo lato whatua. Kia kono li matai mo lato awainga. Ta maa mātua matina mātua le kanesia. Whatalofa foi se wasia le malu nei afiafi. Whamanuia le atua i lo suma nei afiafi. Mana ia lo tūlai mai nei afiafi. Ta pena lo tangata. Awalama ne to ia se me whawilave nei afiafi lau ta poinga. Wharatalata atu oi nei afiafi le nganga o le atua. O ia le whatau te whamoe ia nei afiafi. Whaafio ia nei afiafi lau lotu. Whatanga o ia nei afiafi. A mata ia whai ua launa. Ta pena lo tangata. Si atua wa au ia te ia nei afiafi. Hallelujah. Hallelujah. Oh yes, All of it's alive.
Hallelujah. Mai lava upula fionga paia le atua. Famalo si au le nganga paia le atua ya Efeso. Tawala ila apostolo Paulo. Fa pe atua ya na feta lainga. Ya tato fa ftaia le atua. Le tamalo tato lio Yesu Keriso. O lewa fa manuia mai ate tato I mea umalava. I mea o le langi ona o Keriso. Le nganga le tawana tato o mai matato le afia frenei. Le nganga fa fetai se o tato fa fetai o le atua. O lewa fa manuia mai ai tato I mea uma. Mai o le aso le nei. Fa manatu ai le afia fa tupo Yesu Yerusalema. Fa fetai le atua. Ona o Yesu Keriso. Fa fetai le atua ona o ia. Pati pati wao. Fatala sa taulanga pati mo ia. Sayo tato fa fetai le lofo le atua. Le wa mafu ai ona tato feiloi le afia. Hallelujah. Of
o ia ia te oe. Whawhetai atu I lona angalelei ma lona lofa. Whawhetai lona whamaoni ma mea ua ia whaia. I lo soifua ma lo tātou wola. Whawhetai lona whamalolonga ma mana. Whawhetai le mana o le suapo Iesu Keriso. Whawhetai wa venga ma I mea ua ia whaia ia te oe. Whawhetai na te le tūla whaina I tātou. Na te le tūae. Whawhetai atu ia te ia. Mea lei ma mea mata ngofie. Mea ua whaia e lo ua tua. O whamanuia e o ia ia te oe. Alanga lau whawhetai ia te ia. Hallelujah. Hallelujah. Whawhetai atu ia te ia. Hallelujah. Alanga lau whawhetai lo ua tua. Hallelujah. Whawhetai lo whamaoni melele wai whaia. O lau tamaua inga mau whamanuianga. O lau whamalolonga ma lau whasaulotonga. Lau whamanga longa ma le mano le toto Iesu Keriso. Wa matou mangalo wa matou sauloto. Ala langa le manu malo wa matou manu maloa. Ia ona o Keriso. Whawhetai taleni. Whawhetai mawhai o mea lofa. O lau tamaua inga wai whamanuia ia matou. Vivi ai o matou loto. Ma matou whawhetai a oelo matou atua. Pati pati o matou lima. Whatala so vi inga tama. We thank you, Father. Hallelujah. Hallelujah. God is good. All the time. All the time. God is good. Hallelujah. Hallelujah. Mai le moli mango le fionga paia le tu. Le aso le nei o whamana tuina I le lalora. Na fio whatupu ai Iesu I Jerusalema. Mai le au talatanga le tu spaia. Na ala langa le motu o tangata. Hallelujah. Mai o sana I mea pitolunga. Ia manuia lea fia mai le suafo le tua. Hallelujah. Hallelujah. Se ia sa walanga I le tua I le fia frene. Papia la ua fia mai o ia lo loto le fia frene. Ava ia se langa fia fia. Ia vi ia le tua. Tasi. Lua. Talu. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Tala fia fia. O ia lea o ito tonu I a te oe. Hallelujah. Hallelujah. He is in you. O loo a fio ia I to tonu I a te oe.
Fai mai le tala tus paia. Na vavao e nisi la tona alalanga. Fai mai le fetalainga Yesu. Pele alalanga mai la tau. E alalanga mai lavo maa. Ole a fia nei. Ole alanga fia. Tato te alalanga e. Waya te ole le tua. God is with you. Jesus is leading you. Hallelujah. Hallelujah. Ola tala fia. Alulo le fia frene Yesaili. Be ya se tutusa mai alea. Waya te oi le fia frene. Hallelujah. Abe se patitele moia. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Hosanna. Hosanna. In the highest. Ahuna ya twana ya Jesu. Ahuna ya twana na ye. Ahuna ya twana ya Jesu. Ahuna ya twana na ye. Ahuna ya twana. Ahuna ya twana ya Jesu. Ahuna ya twana na ye. Ahuna ya twana ya Jesu. Ahuna
Son of the living God, we praise your name, we lift your name on high. Hallelujah, hallelujah. Yavioe, lea tua matautioe. Hallelujah, hallelujah. Praise your name, hallelujah. Heavy yours, Hosanna, hallelujah. God Almighty, we praise your name, we lift your name on high, glorify your name, Lord. No one else like you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Lava se mea we tu la e mai ai ne ia fiafi. E vala ua tu mari whalua. Tātou tō tuturi atu I luma o ia. O lena whaia I tātou. Hallelujah. Aia whaia mea matauti. Hallelujah. Yes, Father. Aia whaia.
Velea ua mato wola e vivi ma whamanui ante oi. Waile ai se isi e tutusa ma oi. Hele ai se isi e tutusa ma oi. Hele ai se isi e tua wana oi. Oe o le atua matauti. O le tupu ma le ali ori. Oe o lo mato tamai whawawha. Oe o lo mato atua. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. We bow down before you. We worship you. We adore you. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Worship you. We bow down before you. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Father. Hallelujah, Father. And I say to do something. Yes, Lord. Yes, Father. You are holy.
siri esero. O oilo macho. O oilo macho tam. Ele ai seita se tu sama. Aya tu lava oi falia nganga yate. Ole asuna fina nganga o ele ne yafia. O ia ilu molo na no fuali mama. Tato au fatasi matoe ine luas fulmifa. Tasi ai mame ole fa. Aya tu oi yate. Sona fina ngalo mo fai lo lotu Jesus. Thank you, Holy Spirit. Vetailo feta la ilo tola ufana. Ma e failo e tu samalona lot. Olo fina ngalo le ne afi. Mato tot tuli. Au fatasi matue ine luas fulma. Tasia i mame ole fa ole au pai. Matu fa pe atu yante. E tatau lava yante oe levi. E tatau lava yante oe levi. E tatau lava yante oe
Kagatele sa upate via yoia. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Au yai penta tole mamanu le tua le ia fia. Tala noa tu oe la ngano le la. Kio tatu ta talo fa pitoa le mamanu lea. Fa Italia i tangata kerisiano a mese lava si o tatu o tunu sa moa. Tatu e kane sia le na fai loe o tatu taita. Mamanu lea i na ia tatu ka pena ai. To e whaala o na ina ia ngana se tele mo le tua no na mano. Ka pena i o tatu ai. Ka pena le tatu e kane sia sa moa si senta o mai. Hallelujah. Tala noa tu oe dale na mana o tina tu le tua e o mana le ia fia. Conecta tua ioe le mamanu leo le tua para whao le ia fia. Matua fale nanga ya mese foi
tātou loa le mamalu le ne e whapenana toi whamalosia i tātou. Toi ruta wina i tātou, toi whailoa i a te tātou. Ena tātou maruenga i whai o le tātou tāpena pena te uma. Whamoe moe le nganga o le atua i leo malapa. Hallelujah. 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 Tātou te talo le mamanu le ne e whapenana toi whaala o lai nai. Ia nganga o le iloa. So se atu nuu o iai le Samoa Worship Center. So se lanu so se ngangana ia whapenana iai le. Revival le ni e toi whaala ina tangata o le tua malona malo. Ko tene nisi e toi whapoi mai tono whaala tanga e ala Yesu Kristo. Hallelujah. E na mano loko ko se te. Talo tua e na nganga me nami. Hallelujah. E whapenana whailoa whai Samoa le wei lea o le mamanu le o le tua. Taimi o malo matu tamai na matu ta pena o matu a inga te tolua ma whanau. Tono e kalesia. Hallelujah. E na mano loko ko se te le mame. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Tato fango le tua e voglio le malossi a te tato. Hallelujah. Suani na yo na mama a te tato. So mato wola ai mai so le mato o nanga ya te o lo mato o tua vi fa ya e o mato loto ile ne ya fiafi o mato wala langa ile lei lava o lo mato o tua tu maso mato fata va ia o lo mato o tua ile ne ya fiafi o na o Yesu ai la langa fa na o le tua Thank you, Jesus. Ya, ose. Famalosi mo tatou ose. Ne ya fiafi de. Spurwai, ma taulanga. Ne ya fiafi.
E mau mai las fa malosi de Filipi de fa anono fai upu e ono o te fai tauina fa pea awane popole o tau se me tasi a ia fai loa atu ya te fai loa atu o tau mana I mea umalava I le tua I le tatalo fa tonga a toa mai fa fitai amen Famai Filipi, au ni yo tau popoli. Mai au ni yo tau popoli. Au ni yo tau popoli se me tasi. Ai fai loa mai acha. Me mana o yo tau lotu. Kako. Kele lo mau mea. Popoli lo. Yo ntato fa longo foi de lua vai aso taluai o la unga tato tama. A me tato te pole la fo I le tua. O I ale tali o me uma. Ile ai ya se kadio o kako popole o le kako kuua I le tua talo. Ma le angpon. Tali mai le tua ya te oima. Mai se o tato wa inga o ngaduenga. A unga whanau. Pisinisi. E tali ale tua. Nā o tato tangata tari tonu I le tua. Tato tangata whātua tua I le tua. Whamai, whaadi mai o tō mana I mea umalawa mai le tua I le tatalo, whaatonga, a toa mai whawhitai. Auwangi I misi whawhikai. Pe maua se mea pere, maua se mea whawhikai I le kua. Pe maua se mea ai pere, maua se mea ai, whawhikai le kua. Whawhikai u kako whiala I whorkai au. I ele atua kako maangawa e maanawa mai le atua. Ku o kako meo kako popole I le kua. O ha meo kako popole. Ku ua I le kua. O le atua I ele tati. Saufa le tali mai le atua. E madia I leo loto. Wa madia I leo loko kari le atua. Whamanguia le atua I lau whainga tōlanga le ne fiafi. Ta tō au mosu tapisi. God is good. God is good. God is good to me. How can I let him down? How can I let him down? How can I let him down? He's so good to me. God is good. God is good. God is good to me. How can I let him down? How can I let him down? How can I let him down? He's so good to me. God is good. God is good. God is good. God is good to me. How can I let him down? How can I let him down? How can I let him down? He's so good to me. He picks me up. Picks me up. Turns me around. Lifts my feet on solid ground. How can I let him down? How can I let him down? He's so good to me. My faith can do the impossible. My faith can see the invisible. My faith can do the immovable. My faith is healing me. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me. Never, never. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me. No. He won't fail me. He won't fail me. He won't fail me. Never, never. He won't fail me. He won't fail me. My faith is healing me. Hallelujah. Faro loa mai loa au. Saunia se talo. Sama. Si tia ia au na le mātou taulanga ma sifurua I o luma le ne fiafi. Talo e whamanuia. Mātou e kalisia. Whia lava mea o ala mai nese le. Sama talo whamanuia ia te ilatou. Ie pisinisi o ngā luenga. Whia lava se mea awala mai nese le ni tama. Talo e whamanuia ia te ilatou lu mātou. Whamanuia ia inga. Mesio whanau lu mātou utua. Ia foi ngā luenga te akono. Le asama le asalu mātou utua. Whamanuia ia te ilatou.
Na tau foi lo filufina le nese leni lo mātou atua. E le poto, whalinga, na tamai, e lo filufi e nese leni. A wale atina ina o lau wheau malau ngā reni. Whamanuia mai oi le nia fiafi. Whawau mai perenga lua oi a nganga pai. Ona o Yesu, ai ana langa whanau o le tua. Amen. God is good All the time. all the time. God is good. Elelele atua, Taimi uma. taimi uma. Elelele atua. Whamaoni lau atua, Taimi uma. taimi uma. Whamaoni leo tua. Amen. Hallelujah. Whawhitai le atua mo nei aso. Hallelujah. Whawhitai Yesu. Whawhitai Yesu. Whawhitai tele o no le toto. Le toto le tamai mamoe. Pe ona whetalai o ane o le tamai mamoe le nei na te ame sea le angasala lalangi. Le atua lo mātou tamaa. Ta uami o tonu ina i mātou. O angasala uma le lalolangi. O angasala uma na mātou whaia le atua. E te le toi mana tua ina le atua o no le toto. O le tamai mamoe le toto lo walo pele o ke riso Yesu. Whawhitai tele le atua. Whawhitai tele mo le toto. Whamangaloina i o mātou angasala. Le totongi o le angasala le oti le atua e whawhitai. O e tongi ola o umana e saunia mo i mātou. Ie vi ia lo lofa mo lo wanga le le tama. Whawhitai, thank you for your plan of salvation. Le atua e le se mea i titi. E le se mea mama mawhatawaa le nei le atua. E ui lava se Sauniga mātou te whaia i lea se sa. Ma lea sa le atua le mātou tama. E le mamaya i mātou. E le mamaya i mātou. Le tongi ola. O le toto o oe tama i li. O lo i totono o lo walo. Le toto o oe le atua. O a ao ne e whaia ai i mātou le atua. O lo lawa toto. Whamangalo ina i angasala lalangi. Whawhetai mo le whea ngainga. Na e o sia le atua. Whawhetai Yesu mo le whea ngainga. Na e o sia mo i mātou. Tauami o tonu ina i mātou. O taua i mātou o whanau le atua o na oe ke riso Yesu. Whawhetai, 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 whawhetai. A million thank yous, a million thank you. Thank you so much. Thank you so much. Whawhetai le atua. Whawhetai Yesu. Whawhetai, whawhetai. You were willing to die. You were willing to give up your life for us. Whawhetai Yesu. Whawhetai le manatu mai. Whawhetai tele le atua e lo toto. E ala e lo walo. Whamanatuina le nei aso le atua. Keresiano around the world. Malanga whaatupu. Alau fio le atua i Jerusalem. Whawhetai, whawhetai le atua. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Sauni au na le tua. Moli atu. E waina. Male falawa. Whakolalo tato lotu. Tato wawa tato matao. E whea ngainga na osi ke riso o tato. God please.
toe ita le atua i ati. O lona toa sa ua umana sa saa i lunga o ke riso Yesu. Haleluia. Aua nei pelongia i tātou le ti Apolo. Mua Ioane mua whaipo i ma a whapea tau te whamaoni tau tau o tātou sala. I whamaoni le atua male amio tonu. E whamama, mo whamangalo i tātou amio, i tātou anga sala uma lava. Amen. Wa tau amio tonu ina i tātou. Ona o le nei whea ngaina, na whaia lava, lo tātou alii, lo tātou whaola. Ke riso Yesu, o le a tātou talia, o na watu leo lau whawhatai ati. Thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. It washes white as snow. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. We thank you for the blood of Jesus. It washes white as snow. Forgiveness in the blood of Jesus. Forgiveness in the blood of Jesus. Forgiveness in the blood of Jesus. It washes white as snow. Forgiveness in the blood of Jesus. Forgiveness in the blood of Jesus. Forgiveness in the blood of Jesus. It washes white as snow. There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. There's healing in the blood of Jesus. It washes white as snow. And I think upon your goodness and your faithfulness each day. I'm convinced it's not because I am worthy to receive this kind of love that you give, but I'm grateful for your mercy, and I'm grateful for your grace, and because of how you poured out yourself, I have come to sing this song out in praise. Amen.
ai ta ua lu mo le tu ai sa o le ona ona le swafo le mele malo fa te ya ta to po ti mele ngata le o pese fa malo se le manga yo mele o le ave lo le mo le ai ya manga ya lo le nga ko ke le lo le fa nga mo le amen ai le lo so se o pasia mo lo le nga sa le ka ko we pese sa e mo miele o le vi ya le tua inga ye mo lunga longa lava vi inga le ngata le ta to media ya ele o ngata ile pui nge fa ya le ta to au o nanga lo fa nei ele ngata bu fa salawina hatu ya ai o lo fa manu ye na il hotel o si fa la temi o fa longa tu le kale se sa mo o tau ma fai ta fe file mele o le fa salawu la to o la to
ngai alo ko whanongolongo a kua oi. A oi sure pese a whanongolongo mai whanongolongo ile nganga le tua. Ai whi maua ile nganga le tua. E ala longa whangaongi a te mama nene. Ngi fo ia fiafi. Ia kile mga fo ia. E ko musu i mea. E ma ngi ale le umaku ala ka ko fia whakatsi a mea. Ai le anga le umaku e ka ukule ke peke peska vale pe fo le fem ka ukule mo umaku. Amen ya. Ano upo le pepes. Amen ya. Yeah. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. There's no one like Jesus. There's no one like Him. I walk and walk here and there, I search and search here and there, I turn around everywhere. There's no one like Him. Ya, te vatele lo sa patile tua le pia. Fata lo fa tangata na yo taf. Na e halala mai lo nei na. Ya, mo wala va no la foi pese anga ya tua. Ya, a me le tua me se pati mo le foi pese. Ya, ia le tua. Ona ole vai aso ni lo fa mana tuina i le lalolangi. Ile ngata. Ole au ke visa. A oi foi le ke visa. La tau te mol mawina le ne aso. Ya, wala o tfo le sunga ya hui sa son mai. Ya, ina e mwhaio na whawhengo fia ai. Ele ngata ina e mwhaio na e mamlama i ngana i lua. Ya, e mwhaifo na wawe lau whalongolongo ma e mamlama. Ile a vea i o le ne aso. E whautala ina le tātou Sauniga le sa le lau pama. Ya, po le malanga whatupu, you know, this Sunday is a very special Sunday. Na sanio sa safa to. Not only that, they call it the Palm Sunday, Le ngato ta ua le sa lau pama. but they also call it the triumphant entry of King Jesus. O le sa leo le malanga whatupu o le li o Yesu Keriso Jerusalem. And this event is recorded in the Bible. Ma olo ta ua le tonu le fionga le tua. Ele ngata, you know, it's just mentioned in Matthew 20:21, Lo ta ua le matai o luas fu maltasi. Mark 11, Ma reko fu maltasi tasi fulu. and Luke 19:28-38. Lukas fulu iva lua valu tol valu. And also in John chapter 12, verse 12-19. Fa pe fo ile vanga lia Yohanes fulu fulu iva. But we would like just to read the scripture so that we can understand what it says. Ai ta ua pel fai tawina le fionga pa ia le tua na ia mala malama ile winga o le tala. So we're not going to read the whole four gospel of Jesus Christ. Ele fai tawina uma e vanga lia e fa a Yesu Keriso. But we will just go to the book of John 12, verse 12-19. We're going to read it in Psalm 1. O le tai au whaalonga ai e le motu o tangata, wo mai le tausaminga, wa maliu mai Yesu Jerusalema. O na avele i la tau o lau pama, ma o mai e whaaftai a ia te ia. O na lātou alalanga lea, o sana, ia manuia lea fio mai suafo le li, o le tupu o Israelu. O maua Yesu le tamai asini, o na tia ai lea, whaapei o na tusia, aua e te fefe, o oe le tama fafini a siona, whaauta ia fio mai lo tupu, o lo tia e le tamai asini. Ua leiloa e ona so o ia mea i le fuata inga, au o Yesu lo na mamalu, o na lātou manatua lea ua tusia ia mea ia teia. Wa lātou whaia fo ia mea ia teia. O na moli mawai lea o le motu o tangata sa lātou iaima ia. Ina ua wala awina ia o la salona i le tunga mau. Ma toi whaatu ma ia teia na ia e woti. O le mea lea u whaafta ia teia le motu o tangata. A wā o lātou whaalongo atu na ia whaia fo i le nā whailonga. O na whitau talatala i lea o le au whalsaio. Tau te leilo ea ua lea o ngāsa o tau mea e whai. Whauta. And then we're going to read the recording from the book of Mark, chapter 11, verse 1-10. This is how it all comes about. Mark 11, verse 1-10. Ua whaalatalata atu i lātou Jerusalema, ua oi pete whake mpetania, i le maunga olive, o na awina atu lea o ia e ona so e te olua, ua whape atu fo i ata i la ua,
O ia o lua i le ai lua te lumanai. A o ai, lua te maua loa ai le tamai asini o loo noatia. E le aista ngata na tia tia ai, lua te talaina mai. Ma a fai fo i e fai ane se tasi a te au lua. Se a le mea lua te le fai ai le mea. I au lua fai atu e manao i ai le lii. O na tuin mai lea loa lea e ia. O na o ai leo i la ua ua maua le tamai asini o noatia i le fai to ai fafo i le fitaula inga wala. O na le talaina lea. O na fai ane lea i a te i la ua o isi o e na tutu iai. Se a le mea lua te tala ai le tamai asini. O na la fai atu lea i a te i la tau. Pe o na polo ai mai o Yesu. O na la tutu ina mai lea i a te i la ua. O na la taita ina mai lea o le tamai asini a Yesu. Wa lafa fo yo la tu ofu yo na lunga. O na tia tia i lea o ia. E to tele wa la tu fola ina o la tu ofu i le ala. A o isi wa la tu taifo la o la au ma fola i le ala. Wa ala langa fo i e na mua ma e na muli muli u whapea. O sana ia manuia lea fio mai suafa o leli. Ia manuia le maa lolo ta tauta maa o ta vita. E o mai le suafa o leli. O sana i mea o pita o lunga. If you can hear from the both gospel, it's just the same story. Ai whaalongolongo ia i tala ia mai whai evangalia ia. E tutusa uma lava latu whamtalanga. But the recorded book of Mark brings the detail about it. Ai pe whapenana au tala ma au ili ele tusi. Ele whai evangalia ma leko. And when you refer to the book of John, Ele whai tauina o le tusi ele evangalia Ioane. it shows that Jesus was really fulfilling the promises from the Old Testament. O lo ta ua i ia Ioane o lo whapenana whaataunu ina ai nisi o perfitanga mai le tusi mai le whenga inga tuai. Because 500 years before, there was a promise from God. I le 500 tausanga taluai a ele ia whapenana fio mai Yesu. And this prophecy was fulfilled at this time. A le temi tonu lava lea na whaataunu ina ai perfitanga ia. Remember, it's 500 years. 500 tausanga ia manatua mai. That's a lot of years to count. O le matua tele lava o tausanga ia ili whaitawina. But God kept his promise. Ai whapenana ta ofi ai pēr le atua lana wholofolanga. And this promise is found in Zechariah 9, verse 9. I le Sakaria iwa, whai upo iwa. I e matua fia o le tama whawhini a Siona. I a langa fia o le tama whawhini a Yerusalema. Whauta, o le alu atu lau tupu i a te oe. O ia o le ami o tonu ma le whaola. E anga malu o ia. O le tia e le asini. O le tamai asini fo. It says, now in the recorded book of John, it says in verse 15, fear not, daughter of Zion, behold, your king is coming, sitting on a donkey's colt. Pena tu sia le evangalia Ioane, whai mai ai, ia aua tō te whiwhewe tama whawhine a Siona, a wau a fio mailo o tūtupu. And it says that the disciples were confused about it. O lo whapenana, iei la se whitenga inga lai titi lea, i tuno tu susinga ia. But it is the promise that has been fulfilled. A o le whalafolanga lava lea le tua e te tau ona whaataunuina. When God makes a promise, A whaia le tua se whalafolanga. God will make sure that it will come to pass. E nā te whaataunuina lava lana whalafolanga. If God has given you a promise, A leo whapenana whailoa ia le tua lana whalafolanga lea. or a prophecy that is given to you, Po se perfetanga wa lewa na whalafola ina mai. don't ever doubt what God says. A wa lava ni e māsalo salo ile upu le na whalafola ile tua. Because when God says something to us, A wa a whalafola ile tua se mea ia i tātou. He will make sure that it will come to pass. E mauti no ile tua e whanā te whaataunuina lava. Now, because the disciples were confused, O na uwhapenana iese whitonga inga i lau so. and they said they didn't know what's all of this commotion. You know, there was a lot of movements going on. O na ua tele mea u whapenana iei lea taimi u whapenana iei lea o se lefe malamalama inga i le vao le au so. But I would like just to make sure that you will understand the prophecy about Jesus Christ. Ai o te fia whailo ia te oina ia e mauti no e te malamalama i wholofolanga ia Yesu Keriso. Because the disciples were confused about what people are shouting about. A wa le au so u whapenana le malamalama o no meu ala langa mai ei tangata. There was a Hosanna
to the Son of David, Ufa mai osana i le alo tavita. who comes in the name of the Lord. Lo whapenana fio mai le swafo le li. The disciples were shocked. Ono whapenana le malamala mai lau so. But there were people that understand about the prophecy about Alo him. iai tangato lo malamala mai folfolanga ia. And this day, people were shouting about the prophecy being fulfilled. A le aso le whapenana ala langa i tangata I perfotanga ia te tau le whataunuina. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna means it's like a prayer. Save us. This is Hosanna means. O sana lo na winga o le tatalo le vala awatu le atua na ia whaolaina. Means to save us. Lo na winga ia whaolaina I tātou. To help us. Ia sosoni mai I tātou. Now the Jews were under the control of the Romans. O iu taio la tau iu lo whapenana pulea loma I le taimi lea. And they were looking for help. O lo latu ala langa I se sosani. And this day, they knew that this is the king coming. A le aso le o latu loa I o latu tupu lea ngai mai. It's not going to be on a horse O lo ele sau se solfanua. like any other king Pe o nisi tupu. with an army that escort the king. E whapenana au mai e whamamalu mai o se tupu. But the prophet said it will come on a donkey. A le sau le tupu le sau lungo le asini. Now they say that truly God is being faithful. O le atua lava e whamaoni. Now we see our king and our savior. A le lo tātou loa I o le Yesu Keriso lo That's tātou why they tupu man cry whaola. Hosanna. Me le tātou wala awai o sana. It means help and saved us. O na winga fesosoani ma ia whaola ia tātou. Because now a king has the power. O na o le tupu ia te ia le pulanga ato ato. He will be able to free the people. Na te ia le mana ma le malosi e whaasau loto I tangata. Just say the word and it will be carried out. Na o le tautala tu lava whaatau nuina. But now this king is coming on a donkey. A o le tupu le whapenana fio mai lungo le asini. It's not about what the world thinks, E le pei o le mea lo manatu iai le lolanga. but it's about what God has promised. A o le folfolanga le whaatau nuu e So le whatever tua. God has promised you, O le alava le folfolanga le tua ia tātou. it doesn't matter how long you wait, E le a whaina po le ale umi tātou te it whaatali ai. will come to E pass. whaatau nuu ina lava e le tua. Remember, between Zechariah and Jesus, it's 500 years. Mai le taimi o Sakaria, le taimi o Yesu e lima se lau tausanga. So now God will always remember what he said. Ai whapenana mana tua I pēr le tua lana upu na folafola. It's a wonderful day, but a lot of people are confused. E o mai lava le aso nei to te le atangata I le malamalama. People are saying the king is coming, Pe mai tangata o le tupu wafio mai. but what can he do? Ala le mea tauna whai. There's no army. I lo o sau ma se ami. There's no parade that come before the king. E leini sa vali ma li tu whaalo alo I loa I o se tupu. It's just a 33-year-old guy on a donkey. Na o tangata e tolis fultou tausanga te Remember, te ma le this is a small asini. donkey. Sau lunga le asini. It's not a big donkey. E le se asini te le. It's just a small donkey. O se mai asini lava. It's just a baby donkey. Ia, o le asini lai foto ap. Imagine somebody 33-year-old riding on a small donkey. Ia, mana tua e oe, tolis fultou tausanga ai te te lunga nei pepe asini. It doesn't make sense at all. E le sao lo mafofau le mea lea. But the prophecy said it will be on a donkey. Ai ono al folfolanga e te tauna sau lunga le asini. Now you have to remember that when God says something, he will do it. E tauna taso malamalama ona iei le mea tauna whai. But a lot of time our minds trying and figure out what God is E saying. tele mea tamu whai o tātou mafau e whaawasenga. That's why people are confused. Mea nai leina le malamalama tangata. Because, they're trying to figure things out in their mind. Le atau te tamu whai whaamalamalama I o lātou mafaufaunga. But I'm telling you, when God says something, A whai atu ia te o le me whai mai ei le atua. he will do it for you. Nā te whai a lava mo oe. Whatever he promised you according to his word, O le a lava le mea nā te wholafola e tusa mana fionga. he will do it for you. Nā te whai a lava mo oe. All you need to do Pau lava le mea te whai a. is trust and have faith in him. O lou tali tonu mai whaamaoni I lou atua. Because he is a faithful God. Ona o ia o le atua whaamaoni. Hallelujah. Hallelujah. There's a few things that I would like to share with you from the word. Ei mea whaapenana fia whaasoa ia te oe le upu lea le atua. Remember what happened in chapter 12. Mana tua le mea na tupu le ia nane sifuma lua. Now, Jesus was in the house
of Mary and Martha. Lewa yai Maria, ma Yesu John wal falo Maria ma Mareta. And in chapter 11 of the book of John, Ai le mata upu le suma tasi o tu se Ioane. there was a miracle that happened to the brother. Le na tupo ile va venga ile tua ngano Mareta ma Yesu ma Malia. He called him out of the grave. Le ia vala awa ia la salo sau fa fo ma le tunga mau. It was 4 days late. Fa aso talu na maliu la salo. To the mind of a human being, Ile ma fau fal tangata. it's not going to happen. Ile sa ol to inga manatula. It's not going to let the dead come again. You know, it never happened before. Ele ma faina to tu mai. Ele tupu momoa. But it happened Ai na tupu. because Jesus got the authority. Ono Yesu ke risolo ia ile pule ma le mana. Amen. Amen. And in chapter 11, the Pharisees were looking for something. They call it a plot. They're trying to accuse Jesus of. Ele mta upu le suma tasi na vava ai fariseo se me la to te molia ai Yesu Kristo. Because of what he did to Lazarus. Ono le mele na ia faia ia la salo. Because now Lazarus is a powerful testimony. Awa o le tau tinonga ola le ono le soifua la salo. Because of something that never happened before. O le mele tupu momoa. It's a supernatural power of God. O le mana ma tau tia sili ase o le atua. He was in the grave for 4 days. Fa aso o te tonu o le tunga mau. But now Jesus said, come out. Fa mai Yesu salvafo. And it happened. Ena na tupu lava. See, now the words get around. Leo tato vava ai le mele o tupu. The words is going from one house to another. Fa pena vava ai pola le me tau na fa. Just like the salmon very kakala. Yeah. You know, the Walisimus, oh, it's going on. Yeah. The frequency is so high. Su e pola le mele o tupu. Never happened before. Ele tupu momoa. But now it's a miracle of power. Alo tato vava ai le me tau tio le me na fa. Because here is Jesus Christ, the Ono living ia. God. O with Yesu us. te viso ia leo o ia faia le men. And when it comes to chapter, they were looking for something to accuse Jesus of. Leo lava e vava ai au fariseo se me fa mo lia ai Yesu te viso. Because of what happened to Lazarus at the tomb. Ono le fatuina mai o la salo ma le tunga mau. But in chapter 12, Ai le mta upas fu malua. the Pharisees were looking for something to accuse Lazarus of. Ale lau vava ai lau fariseo se me mo lia ai la salo. Because now Jesus was having a good time with the sisters and the brother and others that were in the house. Awa o lewa maua le taimi le leo Yesu ke viso ma tua fafine o la salo le falo o And la they were salo. looking for something to kill Lazarus. Wala tu tama fai fasioti la salo. In chapter 11, they were looking for something to accuse and kill Jesus. Mta upas fu tasi vava ai se me mo lia ai Yesu ke viso. But now it's Lazarus. Ale wo mas fu lua wo tama fai mo lia la salo. And then the sister came along. O mai le yus tua fafine le o la salo. He broke the alabaster oil. Wala tu tata le fangu sua o manongi. And then he wiped the feet of Jesus with her hair. Malato so loi ai vai o Yesu ke viso. This is chapter 12. Ile mta upas fu malua. And now, after that, now he went to Jerusalem. O le ana umai loa a ngai atu lo Jerusalem. And now when he entered Jerusalem, Ina ua ulu fale atu Jerusalem. he said to the 2 disciples, Na ia fai ai so o to lua. in order to fulfill this promise Ina ia whaatau no whalafolanga nei a le atua. or this prophecy to come true, Po pero whatanga nei na ia whaatau no ina. now go to the next city. O i lesi no o lo talatu. And when you look around, there will be a mother donkey and a little baby donkey. A tau o atu lo ia ile asini whawhine ma tamai asini. And then just leave the mama donkey alone. No noa pēle le asini whawhine. Don't bring the mama, just a little kid. Bring them. Tu le asini whawhine a mai tamai asini. And now when they went, it was amazing. What Jesus said was exactly happened. E o whafongia. O le mea tal no Yesu o le mea le na tupu. Because this is what Jesus told him. Wa o mea ia na whapena na tal no He to said, Yesu. when you find the donkey, untie it Alua maua le asini. and bring it to me. Ona au mai le ia tia.
If there's anybody that say, what are you doing? A whai atu tangata ia te au lua po ai lonu whai. Just say the Lord wanted it. Pau ale lua tale whai e mana o iai leli. And it happened exactly that day. Ona tupu ai lea le mea lea peo na tā ua le perfetanga. Because according to the prophecy, I le perfetanga e peo na tā it's ua. not the horse. E lo le solfanua. It's a colt. It's a young donkey. O si tamai asini. Amen. 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 And now when they bring the little donkey, Ona latu a mai ai lea o tamai asini. and it was a ulavale donkey. Untamed donkey. Ia o le tamai asini e le I whaapenana tia e mo Moses. Yeah. Remember when you're young, us boys, we love to ride the horses. Ia masani o tau mo tia solfanua. You know, when I went to my mother's village in Hawaii, I nu o lo tina I savai. I always look for a tame horse. O te fia tia e tamai solfanua lea. Not the one that has never been tamed. Because it's very ulavale. You know, like, Ia o tamai ngo tamai ia e le I whaapenana tia e mo Moises. yeah. So this tamai donkey, it's the little donkey, it's not being tamed. Ele whaalataina mo mua. Ia e le I whaapenana whaongaina mo Moises. And now, Jesus wanted. Alo mana o ia Yesu Keriso. I can imagine the two disciples were having a hard time. Mana tua o so o ia to lua pu whainga tāia I la ua. Because this is not a tame donkey. Ona elo asini lea tonu e taula iai. Ele latale asini. Ele latal asini la Eula ua. vale la asini. Ele whalataina, it's never been tamed. Ele I whaalataina mo Moises la asini la. But Jesus wanted it. Wa mana o ia Yesu Keriso. And now when they came and bring it to Jesus, Ale wa au mai a Yesu Keriso. and then something happened. Ona iai le mele tupu. They took off their clothes, put it on the back of the donkey. O latu ave ese o latu ofu na latu tuu le lungo le asini. And they said, Jesus, you can ride on the donkey. Fa yatu ia Yesu e te tia ai lungo le asini la. And when Jesus was on the donkey, Ina ua tia tia Yesu lungo le asini. he started riding down to Jerusalem. Ona latu wa ngai atu I le Yerusalema. And then the people, with their eyes focusing on Jesus, Matangata ia o lo whaapenana vava ai mai a they Yesu remember Keriso. Zechariah. Mana tua le tala Sakaria. Their king is going to come on a donkey. O le lātou tupu e fio mai le tupu lungo le asini. And this is the prophecy come true. O I leo whaatau nuu ina I le So folfolanga. now they shout, Hosanna to the Son of David. O leo lātou alalanga o sana I la tali o Tavita. The one who came in the name of the Lord. O lea fio mai le suafo le li. Hosanna, Hosanna, Hosanna. O sana, o sana, o sana. Save us, help us. Paola mai mātou, sosoni mai ai mātou. It's a prayer in a worship form. O le te talo e whaapenana iai lea I taimi o le tapua inga. Call for help. Wala au I sosoni. Now the helper is on a donkey. O lea lau a saule sosoni te tia mai le asini. No sword at all. Listen, E isi mena tupu. there's, nothing like a king that they knew. They're just a normal person on the donkey. E lo se tupu lea na lātou manatu iai. But now the prophecy became true. O leo whaatau nuu ina ai le perewhitanga. So this has come to my 3 points and then I'm done. Le wa ngai atu le melon tolo na umalea. I got 3 points for you today. E tolu me whaapenana tala noa tua ia te oi laso le nei. Because today is a joyful day. Wa o le aso nei o le aso le manu malo. It's not a sad day. E leo se aso whaano noa. It's a joyful day. O le aso le oli oli. Because now the promise has been fulfilled. Wa o leo whaatau nuu ina ai le wholofolanga le Before atu. their eyes, they've seen it. Wa o vava ai ai o lātou mata. Their forefathers and mothers that passed away, O lātou mātua o whaapenana ma vai hatu. they never seen this promise E come lātou te rei true. vava ai le whaatau nuu ina o wholofolanga ia. Hallelujah. Aleluia. And when they shout, Hosanna, 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 Ai no mo lātou alalanga o sana, o sana, o sana. it was a joyful day. O se aso le oli oli le Now aso they le. knew the Savior is here. Wa o lewa ngai mai lo lātou whaola. The helper is here O with le lātou them. whesoso ani wa ngai mai. And now they got the
This Sunday they call it the Palm Sunday. Ale lau whapenana pēnu whamanatuina o le asa o le laupama. With three other books, Matthew, Mark, and Luke, they never mention the palm trees. It's only the book of John. That's why I bring John, because John only mentioned the palms. Remember in the East, the Eastern countries, palm trees are very high. But, they don't mind the tall tree. They bring the branches. When there's something about the palm, it shows that there's about, when you talk about the palms, you talk about victory. Because now, they have the ground, when they put on their heads, when they come back from a war. And these are the plants that they used. And not only that they wave, it's just that a celebration day. Because it represents happiness. So today is a happy day. Amen. 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 Not only that our King has come, but the prophecy has been fulfilled. Now, when a king returns from war, people will lay down palm leaves. It's a sign of respect. This is what they do. They accepted it. So my first point is this. Accept Jesus with a joyful heart. Amen. When you have Jesus, you need to have joy. Because on this day they were so joyful. They were waving their palm leaves. They were so happy. They were shouting. Because they're full of joy. You have to accept him. Now, it's being a promise and a prophecy. But now it's a reality. It's no longer a promise. But now it's become a reality. It's no longer a promise to save us. But Jesus now comes as our Savior. Even though he rides on a donkey, he is our Savior. And people were shouting, the King of Kings. He is our Savior and our King. Hallelujah. Hallelujah. When you never accepted Jesus Christ in your life, you will never have the joy that people are looking for. Because Jesus is the complete of everything. Hallelujah. Hallelujah. They were shouting, they were joyful. The church has to be joyful. Hallelujah. Hallelujah. Because we have our King and our Savior. We have a hope that never before had. Not only come as a Savior, but a King. Hallelujah. Hallelujah. He came as a King to give us victory. You have victory because of him.
Wa maua oile manu malo ona oia lea. You have victory over sin and death because of Jesus. Wea te oile manu malo lunga le oti ma le tu. Now he's here with us. Au lewa oia whatasi mai tātou. He's no longer talking from heaven. Elo te tala noa mai le langi. He became just like us. Pei lava oia mau. So that he knows how you feel. Ina te langona me te langona ina. The need of a savior. O o le whaola. Hallelujah. Hallelujah. But we have to accept him. Ai te tau ona tātou te lia oia. That day, it doesn't matter whether there's a donkey or anything else on the donkey. Le asole le afaina po le asini po le a. But now they know their savior is here. Awa lātou loa ai o lo lātou us whaola mo lo lātou And the king is there with them. o lo iai foi mo lo lātou tupu whatasi mai And they lātou. accepted him so well. Ona lātou te lia le o ma le nganga o le oli oli. You know, you have to accept him with a joyful heart. E te tauna e te lia o ma le oli oli o lo loto. Waving the palm trees shows the victory that he brings. O le talo atu o lau o le pama e tai lo atu ai lo tātou manu malo o Yesu. Because he has given us victory. Au mai e le manu malo. You cannot do it on your own. E le mawhai na e whai na. My day. Ia, e te mana malama i le mea o iai. You'll never make it E te le mawhai na e whai a. because we have an enemy. Ona iai lo fili. An enemy that we cannot see. Le fili le lewa aia yo mata. An enemy in the spirit that is so deceiving. Le nganga le tamu whai whaase se oe. Amen. Hallelujah. He comes around and tries to take you away from where peace is. Tamu whai ave ese oe ma ave oe le melo Try yeli ki le and mu. make you stay away from the church. Ina i e alu ese ma le melo yeli mamalu o le tu. Full of excuses. Tele o mea whapenana fe alo whai ai. I like that. Amen. The devil will try so hard. Tamu whai ai te Apollo lona mai ha. And how many times we fail. E tele taimi whapenana tātou wa whai na. But remember, we have Jesus as a king. Mai na tuolo iai tātou Yesu Karisto i o le tupu. He saves us Whaola i tātou. and give us the victory that we Ma batu need. le manu ma lo iai tātou e o mai le aso le nei. We no longer, the ordinary people. O ia lava o tangata e peo i tātou. But now we are more than conquerors. O lewa i tātou le mana ma le malosi tātou. Te Because whātoi lalo Jesus i has nai. given it to us. O a me whai mai e satani i tātou. Now, in the church, I te tono le kalesia. we need to accept him. E te tauna tātou te lia o ia. Receive him as the dead. Te lia o ia e pēna tā ua i ta fionga ne tu. Even though it was a very lowly way of entering. E ui lava e pēna maua lalo. Lo tangata i ui. E maua lalo le awala na sau e le tupu. But I'm telling you, Ai tau atu ia te oe. he's still the powerful king that ever lived. O ia lava o le tupu matau tia ma le matau tia o lo soifua pēa. Many kings come and go. Te le tupu e a fio mai matoi o. They die and they're not being remembered. O lātou whioti o whapenana le toi mana tua. But King Jesus reigns forever. A o le tupu le o Yesu Karisto lo a Because fio he's pēa the o le Lord, whaavavau. Lord, and King of kings. O ia lava o le tupu o tupu. The King of all kings. O ia o le tupu o tupu And he uma. still reigns. O lo whapenana a fio And he pēa. lives forevermore. O lo a whapenana soifua e And he whaavavau. gave you that victory. Na ia vatu ia te oe me uma. You're no longer a failure. O ia o lo whaola. You are a man and a woman of God. O oe o le tangata o le tua. And the enemy is afraid of you. E whewhel te Apollo ia te oe. Because now Jesus gave you the power A wawa vatu Yesu le mana lea. and the victory over the A le enemy. manu maa loa te whatoi lalo i lo fili. Victory over sin Le manu maa loa i le sala. and victory over death. Le manu maa loa i le oti. Hallelujah. Hallelujah. Because our King brings that to us. A wā o ia o le tātou tupu na ia whaia le whaasau le tonga mo i Just tātou. receive it and accept it. Lo ta lia mai ta lia i lo tangata. Because he has done it for all. A wā o ia whaia mo i tātou uma. Amen. Amen. That's why you need to be joyful. Mena te tau ai no e oli oli. When you come not joyful, A e sau e leise oli oli. go full of joy. Ia e whai wa e tumu le oli oli. Joyful means joy plus full. Oli 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 lona winga oli 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 ai pēa. Yes. It's not just a joy.
Ele na se oli. It's a joy plus full. Oli fa popo il fa tumuina oli. It's not F-O-L-L, Ele na ola I but it's F-U-L-L. pa tumu a to. Because the full is stupid. F-O-L-L is a fool. But the fool that I'm talking about, Jesus, is the complete. Ole tumu o Amen. Amen. Say to the person next to you, are you a fool or fool? Ayo o stanga. O tumu po o stanga te fa. Fia Hallelujah! tumu. We are no longer foolish people. We are full people of the Spirit. Wale te vale ta tau fa tumuina ta tau le oli tua. If you are not full with the Spirit, Ale fa tumuina o le nganga you're le the tua. fullest person ever lived on earth. O tanga te vale so fu mai lo langa Because you le. have to be full with the joy of God. E se tau fa tumuina o le nganga le tua. You have eternity on your hands. Lo ya te ole manu malo. You have your home waiting for you. Lo fa tali mai lo a inga ya te. You have a new body that is promised to you. Lo ya le tino fa penana fa When mai. you die tonight, A e oti la fiafi nei. you have a new body waiting for you. Lo ya lo tino la le fa tali mai mo. Not only a new body, but a mansion. Ele ngato le new When you go to heaven, you no longer rent. e te le to rent pe alu le langi. You have your own mansion. O ya lava lo o ma ota le langi. You got many rooms in your house. E te le to fa penana ye po fa le nei. Throughout the year, you can sleep in every room of your mansion. E ki fa penana e ul fa le solo fa le lo fa le nei. Nothing is untidy in heaven. E le to ye se me le langi. When you sleep here today, Alo e ye le langi le te you'll le go nei. back to where it is tomorrow. Ya tai au fa penana to fo ya. Everything is perfect in heaven. E fa penana ye me wa fa penana ta penana le langi. When you walk on the gates of heaven, Ai anga ya tu fa to o le langi. you're gonna walk on the golden gates. Fa penana e sa vali lungo auro. Today you're looking for a golden tooth. Fa penana e vava ai so ni fo aulo. But in heaven you walk on gold. Au lungo le langi te la ai lungo auro. You just smile on the floor. E fa penana e va ai atu lo And your wata teeth lungo. will almost get golden at the time. Va ai atu ye na. It's a reflection of heaven. Va ai le langi leo fa There penana is ta no pena mo ta. shadow in heaven. Wa me ai lo ta u le langi. That is promised by our King. Wa fo langa ai le me lo ye lo ta tu. Number 2, Me lo na lua. they took off their offals, their clothes, and they put it on the ground. O fa penana ave ese o la tu ofu ma fa penana fo folo i lungo le ala. And this is a way that we have to understand. O le me le te tauna tatu malama ia. Offal is very precious to us, O me nei ese le ta u ia tatu o tatu ofu. but they let it go that day. O fa penana la tu ave ese ma fo folo i lungo le ala. They gave it to the king. O la tu ave More than just somebody on the donkey. He's the King of kings and Lord of lords. o no o le tupu o tupu. O le ali o le. The precious commodity that they have are the clothes that they wear. O me nei ese le ta u ia tatu o tatu la e. Things that cover them. Me ufiufi e O lato. me ia fa penana u fiufi ai tatu. The things that will keep them warm. E fa penana fa ma fana ia tatu. Things that they will keep comfortable. E fa penana tatu la ngona ina ai le ma fana. But they have to let it go. O la tu fa penana avatu lava ma fa tatu ti le ala. As they lay their clothes on the road, O la tu fa tatu ti o la tu la e lungo le ala. they let the donkey walk on the clothes. He do it for the king on the donkey. O no la tu fa o le tupu le ti ti e la sin. You know, why did they do that to me? Ana mo la tu fa le mele ia te. I'm not respectful anymore. But now, look what they're doing. A le lo wa ai me o la tu fa. The donkey didn't know it wasn't for him. It was for the king. Ele malama le asini ele fa mo ia na fa mo le tupu. It wasn't for the donkey. Ele mo le asini It was for the king of the donkey. na fa mo le tupu o tupu. Now,
as they lay their clothes, O lātou whaatatitia i o lātou la e le ala. it's a sign of honoring him. O le ata o lo whaaloalo maualunga. Not only that honoring him, but it's an act of submission. E le ngata o lo whaaloalo o le ata o lo ngau wai. And also, it's a point of loyalty. O le ata o lo whapenana ta ua tuai lo loto mau mo lo loto nu. It says, you are my king. Oi o lo tupu. It doesn't matter what I have. I le whaina po a me o te maua. I'm going to give it to you. O te avatu le mo oe. It doesn't matter what I do. I le whaina po a me o te whaia. I'm going to serve you. O te au auna ia te oe. The very thing that they own, O mea ia whapenana tahua. but they let it go. O whapenana lātou whamamulu. Not only that they accept him as a king, E le ngata o lātou talia o i o le tupu. but they honoring him as their savior. A o lātou ave i le whaaloalo maualunga ia te ia ona o whapenana whio mai o ia. Please don't take little what Jesus has done. A o nei whapenana tau titia me o whaia Iesu mo oe. Don't ever think little what he did for us. A o lava te manatu whaatau waa i me o whaia ia te oe. Whatever you have, it's his. O a me wa e maua o mea ia ia. Whatever you do, it's for his glory. O a me wa e whaia mo le mamalu o le tu. It doesn't matter what we earn on life. O a me te maua le o langa le nei. We can never pay the price that he paid for E us. le ma whaia na tātou tongi ai le tau na whaia Iesu Karisto mo oe. He had a debt that he never owed. E tele mena ia te ia e le ma whaisa mena ta ofia ia. But it is our debt that he paid. A le tātou ai tā lafu le na whapenana ma liu ai o ia. Now it doesn't matter what is so valuable to them. E le taua po a mena taua ia te lato. But now my king is here. A wa wala wa fio mai lo lato tupu. My king left his glory A wa o lato tupu le whapenana and became lato. a man like me, O ia o le tangata sa pei o lato. so that he will save a sinner like me. O ia whapenana fio mai whaola le tangata angasala. And he let it go. O lato whaamamulu atu mo ia. It's a sign of a total commitment to the Oh, yeah? King of Kings. O le ofo ina atu ato o toa lo soifua nga lue mo ia. We have to honor him. E te tau ona tātou whaalo alo ia te ia. Coming to church, not just coming for an event. O lo sau le lotu e le sau na se vaenga e te whapenana e iai. You're coming to where the king is. O lo e sau le meo lo iai lo tupu. You have to honor God when you come to the E place. te tau na e whaalo alo i le atua pēr e sau le lotu. Because there's no other but him alone. Wai le ai lava se isi o na o ia lava. Not only is the savior of the E universe, le ngata o ia o le whaola le lolangi. but he is our helper as well. A o ia fo i o le tātou whesoswani. Hosanna, Hosanna means help us, save us. O sana, whaola whesoswani mai ai mātou. It's a prayer in worship. O le tatalo, o le taimi, o le tapuai. It's a prayer that goes to the throne room of O le God. tatalo e whapenana o atu le lo whali o le atua. That a person will realize Nei lo ai e le tangata. he cannot save himself. E le mawhaiuna e whaola ina o e lava. But only God can do it. for Na o us. le atua na te whaia mo oe. That's why he came. O le mea le na whia mai ai o ia. So that he will have you again. Ina e whapenana to e whaola ina oe. So that he will have you in his heart as Ina before. maua oe tono lona loto. We have to honor him. E te tauna tātou whaalo alo ia te ia. Just an elder in the church. E nea o le toi ina i te tone le loto. Not only a pastor in the church. E le na o se whaiwhi au te tone le loto. You are in the place where the king is. O lo e iai se no whanga o lo iai le tupu. And when you come to where the king is, A e whia mai le mea lo iai le tupu. you have to honor him as well. E te tau ona e whaalo alo ia te ia As you le. serve the living king and the living God, A wā o lo e au nei le atua o lo soifua pēr. take the priority of putting him first. Whai ma wha mua i mea o lo whapenana whina ngalo iai o ia. Hallelujah. Hallelujah. My last point, the donkey that he rode on. It means that choose to live for him. Mea mulimuli o le asini lea na whapenana tia ai o ia. There's a difference between the horses and a donkey. E le ese senga o le solfanua ma le asini. But in Psalm 20, verse 7, the
the writer of the psalm says, don't ever put your trust on horses. Pe ona ta ua salamo e luas fulu fai upo e fitu. Don't ever put your trust on horses. Because kings with their wealth, it shows by how many horses you have. O le tupu e whapenana I loa le tamau ainga le tupu I le tele o le solfanua. Because it's going to be a powerful army when you have a lot of horses. E ta ua mai le malosi tele o le malosi anga wha ami o lo I le tupu lea. But the writer of the psalm says, don't ever put your trust on horses. Ai whai mele tusi le whai salama au lava nei tu ua lo tele tonunga I lunga o le solfanua. But trust God and Him alone. Ai e whapenana tu lau whaatua tuanga I le atua na o ia lava. Whatever your strength is, Wa lava lo tu ainga malosi lo e ai. one day it will run out. E le taimi e whapenana umai. Whatever the big your account number, your account balance is, Lea le te leo lau te ngā tupe o lo iai. and 2 deaths in the home will clear that big credit that you have. Lua ai ta lafu whapenana ki lia umalau tupe lana. But I'm telling you, the resources that we have from God, it will never run out. Ai ta watu ia te oe lema whai o na mativa I ta tau se mea lo iai le tua. Don't ever put your trust in your strength. Aua lava nei tu ulau whaatua tuanga I lo malosi. With the wisdom and knowledge that you have, I le poto ma le malama lama wa iai tātou. trust God. Tali tonu I le atua. Because God is able to do it for you. Aua o le atua na te mawhai o na ia whai mo oe. I'd like to talk about the donkey. The donkey is not a very handsome animal. A sini e leo se manu au le lei. They call the donkey stupid and stubborn. Ta ula a sini e whavalvalea whapena. Faso-sos. Te whasosos. It's not a wise animal. Ele se manu manai au le lei. But God chose the donkey. Aina fili ele tua asini. It doesn't matter what God will choose, Ele faina but God will perform His power over that. Ai fa pena na tau tu ai le mana leo le tua ya tato. Even when people are looking down on you, E fe tami fa pena na vai mawala lo tangata ya te oe. but when you have God with you, Ai ai le tua fa tasimo oe. God will bring you up. E fa pena na ave oe le tua I lunga. God will bless you E fa pena na fa manuia le tua ya te oe. because He chooses to work with you. Awana ia fili ngalu lua fa tasimo A oe. donkey is a stupid animal, Ole asini o se manu e fa pena na tau e fa valvalea. but God chooses the donkey to ride on. Ai na fili le tua asini e fa pena na fio ai. Something about the donkey, they got a very good eyesight. Ele lei tele le va ai mamao le asini. And he can see from afar the danger and also things that will come against, the life of the family or the donkey. E lo mamao tu lava le asini le mea le angai mai ma me fa pena na afia ai le soifua ma le angai mai. O le tangata. There's a story that I would like to tell you. E le tala e fa pena na fia fa matala ya te oe. This farmer got a donkey, Fai whatoanga e eila na asini. but it's a very lazy donkey, Au le asini e matuapa ia. very stubborn. E ese le musuao le asini. Yeah. Just like you, sometimes you're stubborn. You're stubborn like the donkey. Yeah. And one day, they were taking from one side of the river to the other side. They carry a lot from the other side to their family. The goods from the stores to the house. Eila le siaso e fa pena na tau fai e mai o loa mai le si tu le vai tafe, le si tu le vai tafe. And the donkey realized that it's a very heavy load. Ana iloa le asini ese le anga le wala lea. Not only that, it's not a good road, but it's a heavy load. Ele ngata le anga le wala a le mamafa I o taia. And then when he goes to the other side, Ina ua ngai lai le si tu wala. when he gets to the owner's home, Fa pena na ngai le fale o le tangata le ona le fa. and then he finds that it's getting lighter. Fa pena na le la He mona thought ina. that this would be the last trip of the day. Na fili le asini o ya o le malanga muli la le asini la sone. But not so. They have another load. Ai le lo o lo ya le si malanga. So they go to the other end of the river,
O toi anga ile le situa le And vai then tafe. there's some more on the back of the poor donkey. E tele foi mei e whapenana toi au mai. So when they crossed the river, Ina o whapenana ngai mai le vai the tafe. donkey have an idea. Mau o le asini le I will try and make something like an accident so that I will just drop down to the water. ia la tau mawhai e lo lai whai se whale ve lave foi le lo ai o whapenana o malemo. And then when he sort of dropped a little down, Ina o whapenana tau mawhai e tau halu I lalo. when he stood up, Ina wa tu mai lunga. it's very light. O whapenana mama. Because the salt, remember the salt? Wa It get melts in the water. wai whapenana So these sacks of salt, wa o tanga masima ia. Wa liu suava ia umma i le vai. and there's no more load on the back of the donkey. Wala toi ai la se utal asini. Now, it's only the sacks and there's no salt. Ai wana o tanga wala toi ai ni masima. Because the salt is already dissolved in Au the wa o water. whapenana liu suava ia umma masima. It was a poor day for the farmer, O le aso le leia lea le asini. not the farmer. Ele o se aso le lei mo le whai whato It was good for the donkey, but not good for the farmer. Wa le lei le asini ai le lei le whai whato anga. And then the next day, I le sila aso. they went again. O le toi alu foi lea. Now the donkey have an idea. Mo foi le mawhau le asini. He will come to the river Saul au le vai tafe. and he will make like an accident. He will collapse and then get down to the water. Na ia tau whai foi le whapenana whaatupu me lea e But the whapaurana. farmer also have an idea. Au whapenana ele mawhau le whatonga. This time it's not gonna be sugar or salt, La le avea la le suka po le masima. but it was the foam. You know the famalu foam. Momi. You know the momi thing. Ia au le lau ngā momi me le la mai. And then when it piles upon a donkey, Ina o whatia tie la le lunga le oh, the asini. donkey was so happy. Fia i o le asini. It was so light. Wa ese le mama. But when it gets to the river, A le yo o le vai tafe. I said, I want to get lighter again. La tau whai le wha And then he made like an accident and he dropped down to the river. Ina o ho mai le vai tafe whapenana whapau lalo. So when he tries to stand up, Ina o whapenana tau he whai can't tui stand lunga. up. Ua matu ama Because mawhala. now the mom is now soaked with water. Awa o leu whapenana su momi. And the poor donkey have a broken back. Whapenana a whaina i lo leo le vai o le asini. You know, it can be stubborn, but you can be stupid as well. But to be a donkey for God, Ave ma asini mo le atua. you are willing to serve Him. I hilo na no ta inga te au auna mo ia. Not with a mental illness that we have, of who He is, I le no ni mawhauwhaunga i le tonu ma le sao. but with the reality that He's a King of Kings. Ai e wawa ai le mea tonu ma le mea moni e whapenana. When you come to the house of God, Ai sau le whale o le atua. don't make excuses. Au e te whaiani alofanga. Come with a reality, a good heart, Sau ma le moni o lo loto. and a pure conscience that you have. Ma le You are in the house of the King of Kings and the Lord of o lo Lords. mauti no lo e le whale o lo tupu. O ia fo o le tupu o tupu ma le atua o atua. And my challenge to you, O le lu tau le mo e. who is your king? O hai lo tupu. Is your wife your king? O lo tō lua o lo tupu. Is your money or your possession your king? O mea te maua po au tupe o lo tupu. Who is coming first in your life? O le mua mua i lo soifua. Do you realize that we're serving the living king O leo e loa lo e au au no le tupu o lo soifua pea. and we have to honor him? Ai te tauna tātou whaalo alo i a te ia. What they did that day, it was incomparable to many days because they gave what they had. Us, we think about giving something to God. Tātou te tau mawhai e whapenana tu fua ma whaatu se susa mea tātou te ave i le atua. I heard about this pastor that he was doing the offering one day. O whaanonga se whaiwhi au na ia whaile tau langa e stasio aso. And this is his testimony. O lana tau tinonga le nei. I just came from Samoa. Tā whoi mai Samoa. We just buried an old man in our village. Whapenana te wha umana
tanu le se tasi tamama tua I te tono le no. 93-year-old. Iwa sifutolu tau sanga. What he realizes is this. O mea na iai loa mautinoa. The families, the children, the grandchildren, and the great-great-grandchildren came to Samoa. O whanau ma e na tupu mai tangata lea na o atu I Samoa. But one thing that he noticed, Ai tasi le mea na iai loa. there was nothing that this old man went with him. E le aise me tasi na alu ma le tamaloa le nei. He just went alone. Na alu lava na o ia. It's just an offer that goes down to 6 feet under. Wana o lona suti lana na ofu ma alu ai lalu le onu futu. And this is what he said. A o lana tala le na whai. I am very confused about Christians. O te le malama lama I kersiano. Because now we realize that O nau e loa mai mautinoa. we have nothing to take with us when we die. E le ai mase me tasi tātou te avea pe a tātou whioti. And when we come to church, it's like we're begging people to give to God. A tātou mai le lotu pe whātaua nau tangata e whapenana fōa I But le it tua. shouldn't be. Ai le te tau. It's about a time that we offer God and honor God with what we have. Ai pe tai o lou loto e whapenana ai loa I lou whaalo alo ma lou wava I le tua te fōa Because ia. when you die tonight, A e oti le whiawhiri you'll nei. never take your car with you. I le mawhaina e alu ma lau tāwale. You'll never take your account with you. I le mawhaina e alu ma lau tu stupe. It doesn't matter how much money you have. I le a whaina po le ale whau lai o tupe. You'll never take it anything with you. I le ai ma se tupe te alu ma oe. Job said Job. this. I came naked and I will go naked. Koe mai opu na o sau ma le lava lava au te toi foi ma le lava lava. Why should we hold on things that are not valuable? O lana mea tātou te tāwhia I me le aise tāua. We have a promised king that he has promised us. O lo iei no tātou tupu na ia whola mai ai tātou. We have a mansion ready for us. O lo iei o tātou whale le langi wa tā pēna mo i There's a tātou. time to serve the King of Kings O and le the taimi e Lord of tātou Lords. te au na I le tupu o tupu. We never have a good time, but now is a time. E le aise si taimi le lei o le taimi le nei tātou te whai ai. Because when you know who your king is, A ei loa lo tupu lea. you will do whatever you can La e whai ai le mea te mawhaina e whai mo ia. to make sure that your king will be happy with you. Ina ia mauti noa e whapenana oli ma fia lo tupu But ia our te oe. King of Kings will never force you. E oia o le tupu o tupu e le mawhaina whaamalo sia oe. He will only keep E whapena lava na tūna atu lava noa ia te oe. Pete I oi ai pele ai. E tū mau lava o ia o le tupu. E wha maoni fo e tusa o ana folfolanga. Amen. Me mua. Leo whapenana wha iloa mai o le pama, o le ata, o le marumalo. Lato la e o wha iloa tuai lo lato ngau wai, ma le hava, ma le mi ngau ia tei, a le tupu. Wha iloa mai o le asino, le ata, le tātou, au nai ma tātou tautua I le atua. I le a whaina po a mea te whaia. Ai e mauti noa lo e au nai lau tupu o tupu. O le a matu a whaafia ina lau tupu, mo lau atua ia te oe. Amen. Ave se pati le tupu o tupu. E tu lai mai lea nea fiafi. Mana tua le asu nei e whakatau lava I le fio mai o Yesu Kirisi. E whakatau nuina folfolanga na folfola mai ni masalau tau sanga talu ai. We need to be very joyful. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh Lord, we thank you. E tua mātou te whawhita. Now, with your heart, lift it up in heaven. You have to have the heart. Somebody that knows
maloya tata. For his stripes we were healed. Whapenana e malolo na ona whaalavalava. Through his blood we were cleansed. Olo tatu na malii whapenana tongi olo ina tata. But what else but to honor him Wani si mea tata te whailoa ilo tata wafa ya te. and respect who he is Ma tata whai atu ya te i leo ia olo te. and submit to his will. Whailoa atu leo na mana maloya tata tata. So close your eyes and lift your hands. Olo leo whongo masi atu wao ya te. Remember, the victory has been given to us. Olo tu olo mana maloya no fo ina mai tata. And we have to declare it. E te tau na tata tu ave. Because once we declare, Ma tata tu tino i. we remind the enemy E whamanatu ai ti apo. we are on the winning side. Lo ya tata le ngango le mana maloya. We're not on the losing side. Lo ya tata le whai ina. We are on the winning side. O tata lo ya ile tu le mana Because maloya. God has given us a victory for Wa wa Jesus. mai le tu le mana maloya tata. Now just give him another hand of praise. Avele se pati ya te i le via. Hallelujah. Let this be a declaration of who we are in him. Oh, of course, hallelujah. Each and every one will declare who is our King of Kings and Lord of Lords. Let's remind the enemy as he's been defeated 2,000 years ago. Hallelujah.
taimi. Wale tawai le tamafuta. Wale aise manatuatu ya teole tukuotu. Wale alioli. Awele wubalawo ya ile ne tuwasu. Oe lava lo soswan. Oe lava lo lavia. Lavia ia tia. Fainga malanga lo fayene. Awa we fata elia ulo wolofa. Lo toto pa ia watawa mi tonu inaya. Lo swafa leo te ola manu malawai. Tail taulanga we faya moa. Te talia ina malanganga fafta. Ofa beatu ya te oile nitwas. Oe lava lo wali. Oe lava lo faon. Oe lava lo tupu. Uteola. Auauna. Wala au ya te oe. Awa oe lo fiso swani. Lo tangata le moe. Pio ne faunga ina le asili. Ye faunga ina lo tangata fata wa. Ola upati lea maufafita ya oe. Hallelujah. Yeah. Jesus. Malio mato loto ya teo. We fayala taulanga ngata ai taulanga. We vala wina le tangata ngasala ma we fa ofuina lo lofa tuno. Ole vinga la we fo ya tu ya teo. Leo la we kale se fenga malolonga fa na ule ne bayas. Ma fa fa mato ya teo e malanga luenga na fayalo mato watu. Ya tuma watu lo lava vinga. Fa le ngani ngaluenga al filio nga e mai la fa na mo lo we kale sia. Sa wina le totol fenga ngalo mato watu. E so pololo mato di la wo fiolo mato watu mai famiglia la fana a mato ole ne tuas al mamalo al vinga al famanu mal faftai e fo ya tu la vai la o fio ame o fo yele ne yas mol ya tu ste fungala au la o fio mato va bea e tu ma la valo vinga al mato watu le la vale tu al tamale tu le alo le tu le ngasa tu ma tu lo la va vinga ne se al fa va o la tu fatasi le alfa na wala tu tu fatele se fatti a teia awale le la bala watua si mai le lo auto matau tasi lu tolu God be the glory forever and ever. Amen. One more time, 1, 2, 3. God be the glory forever and ever. Amen. God bless you, we love you. We love you all. There's no one like Jesus.